Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da očekuje da se vlada posle izbora formira veoma brzo i da će biti mala i efikasna. On očekuje da će biti sastavljena od maksimalno 15 ili 16 članova, odnosno 13 ili 14 ministarstava. Ljajić je na televiziji Pink rekao da je to primjereno zemlji kakva je Srbija i da očekuje da će se vlada formirati brže nego sve prethodne vlade od 2000. godine, odnosno u periodu od nedelje do mesec i po dana po završetku izbora. On je ocenio da bi neka ministarstva trebalo ukinuti jer je do sada postojala nelogična situacija da su se čak 3 ministarstva bavila infrastrukturom. Ljajić je rekao da očekuje da će ta vlada jasno postaviti ciljeve u periodu od 3 meseca do 6 meseci za godinu dana i koje zakone bi trebalo promeniti, a založio se i za to da se zakon o ministarstvima kada se donese ne menja posle svake vlade. Upitan o 10 mandata SDP-a na listi SNS-a u parlamentu, Ljajić je odgovorio da nije na listi za poslanike i da je na toj listi puno novih imena. Ljajić, koji je i potpredsjednik vlade u ostavci, rekao je da vlada mora da radi sve dok se ne izabere nova, da će čak i posle izbora u tehničkom mandatu obavljati neophodne poslove.